Биз жөн эле карап көрөйүн деп атабыз, кандай иштейсиңер да. Жакшы иштесеңер биз дальше колдойбуз да сиздердичи. Ушу малый бизнес өссүн деп оокатыңарды жасап кетсеңер бизге эле жакшы да. Жөн эле акчаны бербей, ушу үйрөткөнүңөр жакшы болот да. Анткени сөз бар го, дай человеку рыбу, он будет сыт один день, научи его как ловить рыбу, он будет сыт всегда, да. Очень желаю вам успехов в начинаниях ваших, ушу баштаган жумуштарыңар иштеп кетсин, буюрса баары жакшы болсун. Бенке болбосо коркпой эле коюңуз, анткени билесиз, мындай успешный бизнесмендер карасаңар, прям акылдуу, прям академиктер жок арасындачы. Эң основной бул усердие, да. Кайта аракет кыла берсеңер, если долго мучиться, что-нибудь да получится дегендей да. Так что коркпой эле коюңуз, баштай бериңиз. Жаңы бизнес ачканда билем, кыйын, где-то 1-2 жыл минус иштейт любой адам, пока имя себе сделает. Так что аракет кыла берсеңер болот да баары. А биз колдогонго аракет кылабыз. Биз жактанчы. Что можно, все будем делать. Спасибо.